Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukertong jaka National People's Party Nakanarpo constituency kabahap hapo Jayanti Hills Autonomous District Council udaya pher bhalamre ulapin paw ka jingthmu bari ka thong ka bashay bantre nakabenta ka bha kamiat jongki pajba banya dai ki hok jongki ban penne pensa agriculture ban kinti ko roi ka par lada unyo ka jingjob ha ka election MDC ka ban salong ha ka puoi te ko rempang arajar phosan Ulakularu ban persang kat bala ban penlong a ka Jayanti Hills Autonomous Village and Town Development Council Bill arajar polai ba ban yo ka jing minjur no lat ka jilla Meghalaya ban pen urlong ya ka direct funding shaka district council ba ka ban ai jiminto shiki pat ba bad ikishnong ki thau nolor ki we pat ki mat ki ba udan nongkong hi ka thong hanga hi man kani ka kam chikri pai ba snyao da suk so komen sao da man interest da man nga kam ka passion ma ka jing imyong nga mana yo yarap ya ki pai ba ha ki imnang salang ha ki chnong ki thau sao kan us komen mensen te kam te mi chakmat yu kun ya kani ka MDC kam te kapat ye ki pai ba nong chong snong yang ga arop plan arpo consensus sing ha ka chan nga khnau poi cha kani ka thong yuluti wa long ba ka jing ka chan yong pi long ba ka jing wailat luti yong blai upoi cha kani ka thong ka jing job te kini kimat division commission yong nga mana job kamu MDC upwa au yakun ya kani ka MDC nongkong to open ya pensa ya ka khandau ka chiap kariti ke rustur yang ka Jayanti Hills Autonomous District Council pal open imle ya ka 6 schedule wa step e wa ka 6 schedule hi to am kam ha ga ha unu upai dulum wa yoi mana im ka 6 schedule tek e jo ang hi im ka jai bu klem im ka district council klem im ka 6 schedule wa ka jai bu ile ari ko im yoi ha ki ki union territories ki state kam ka Ladakh Union Territories kam ka Nagaland jo poi gi visit ki sakani ka khasi janti ang i pai gi kam no kam yang kini ke district council ki kwa bha ki andre i ki wa em hani singa bha o pene persa ya kani ke district council kam te panman ga nga umi chakman u khon ya kani ke election MDC khana mo pene persa ya ka khanda ko chiap kariti ke rustur ke culture bal pen imle ya ka jai buru yang i te heni por commission yang namanta ka district council ka Jayanti Hills Autonomous District Council ka Machu TV lada poi che ka thang to upu se ya gani ka Jayanti Hills Autonomous Village and Town Development Bill 8000 phule ka wada pass ki hobanai Jun husnam 8000 phule kani ka bill lada poi ka thang upu se sa governor khanamo yo ya kani ka accent na governor lada pass ya kani ka bill ka district council uyo ka ya ka direct funding wat o khanang ma kite ki kam pan rai pan par upoi ki chaga district council wa chaki chnong ki thau yang i claim de interfere da ki kite ki MP le na ki MLA mana yo ka ni ka district council da ya ka direct funding yo chibon ki kam pan rai pan par ha ki chnong ki thau le ne ha ki imnang salang ka yang i war kamati bi ka te putit kani ka district council ko em haini Jayanti Hills Autonomous District Council yo ke em ka te ka financial crisis te nga yi o kwa ong hai ga kani ka por ada poy che ka thong kwa o usol ya kani ka financial crisis wa yo bon ki lak kiloti wa ka revenue ha po district council leakage of revenue ma ne te daw wa ka district council chem chitam go su ya kitulap yo ki nongkre angka hado la chisnam tam kamte te nongkong hi community bi ya kani em kilat kiloti wa ka professional tax ka watip i wojo su manusnem ki wa ki contract ane ki boleh business wa tibi wojo su ka da ka offline mo tela da poy chakathong ka kani mana hakmat to perman kami ka to usu le da digital payment usu online wa tibi wa kadar yang kani ka professional tax lada kere kat o kere lada kere da kispak krol ka ton awarang ile ka maksimum su ya kite ka professional tax do 8000 sanspa wa kere chiphaulak wa kere khasanlak le katon awar hapsu ki 8000 sanspa kamte u pungku ya kani ka tax slab rate khnang wa ka district council u yo pesa ga usu ya kite ki nong kere angka te wani wa yoi wa hakini ki ka Jayanti Hills Autonomous District Council bon chibon tli ki cement factory ki wa em hakani ka district council wa hado phatli khande tli ki cement plant te kat kum ka jingtip ka yonga
wa kini ki semen plan suki do ke GST ke royalty ke DMF kamte terter suki saka state government hanre ka district council waman kam ka autonomous district council yang i hani hanjhat umju yo ka revenue wa na kini ki semen plan yo iya kate ke revenue lang ba kite ki mana renew ki NOC Nasuki kama hapo sanlak system jaga district council kamte penperhat ko yang wala lada plan bahaya kini kekam mana poi saga jingjob wa open bori convince ya ki semen plan ta usuki chitan ka chibek ya kite ka revenue jaga district council chitan ka chibek lada suki mem jingta ya ka kate ka profit ko yo ki na kini ki semen ki wadai ki haki market kamte wada katkum ka jingkhen katkum ka assessment nga ada suki chitan ka chibek ada dangpoi ka bisa hado rukror niau kror chibra kamte ki nongkre ha ka district council mcham chitam ki uyo ya kate ka tulap yang ki kamte dagni ka jingsu yang ki uyo sal ya kate ka financial crisis ko em ha district council mana ki nongkre district council kamatip ki employees mo mana yo ya ketulap kwa hipor wa biang hipor wa manlau bna yo tulap ki mo tedang yo ki ya kate ga sungkun ki hakaman sen dan assessment ki hamasen di yo ong da ten parang job satisfaction ya ki perform ne yo le ya ki kamram ki wa hakman yang ga district council mana yo tulap ki nongkre district council ki la sobang ki one office open dep ya ki kamram ki kam office hapo district council Andre hakijinya to wa ka party bonhi bonsen onggi bro ka party MPP man ka party garo andre hangahi sa wa ka party man yo kam ke uniform andre i ubru to em kami ubru kamu pai yo te ubru wa emerson uchekri hak lene uchekri ya ki pai ba hawajet i nongelam perkhat seni bahai kamu je i yo te nongelam ha ka leadership kamu em ke leadership skill lene kamu em ke leadership qualities kamu ye wanra ka kita ki kampung roi penpar kamu ye wanra ya kita ki development ke jing itu ha kani ka than ka dong ka snat yang ka narpo constituency yoroti lomba kani ka jingkerpat yang ye pi ki khonkro ki nong thabot yang ka narpo constituency nado ki khonkro ki nongrep ki manbe ki manpa hado ki khathas nam chajrang ki wa thabot hi yoroti lomba ka jingkerchan yang pi upoy chakathang mana upoy chakathang ngahi daily lem EP uchekri haba yepi katkom ke jingla kabor yang MDC